چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهادی شما می شود. سلام. خبرهای هفتم دکبر رو تقدیمتان میکنیم. موضوع برای امروز: مهاجری تاجیک دختر روس را در مسکو از داخل ماشین پرآب و از مرگ نجات داد، ولی مطبوعات روسیه او را تنها رهگذر معرفی کردند. اداره اجرای مجبوری چیست و یا چگونه در ازبکستان دارایی‌های کشاورزان قرضدار به فایده دولت مصادره می شود؟ پول روبل و یا دلار بیارید. بعضی بانک‌های تاجیکستان تنها با اسعار خارجی پول را به کشورهای دیگر انتقال می‌دهند. خود بانک ملی فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و این صرافی‌ها را به اختیار بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند. یک مهاجر تاجیک در مسکو که دختری را از مرگ نجات داد در حیرت است که چرا مطبوعات روسیه نام او را در گزارش‌هایشان نبردند. صابر خسپالایف روز 5 دکبر خود را به رودخانه در مسکو انداخت و از آب سرد دختر بیهوش را بیرون آورد. همه جا خبر را نشر کردند ولی به نام صابر. گزارشی که می‌بینیم در همین باره است. ماموران نجات در مسکو ماشینی را تحقیق می‌کنند که راننده‌اش را تا آمدن آنها مهاجر تاجیک نجات داد. صابر خسپالایف از ناحیه وخش تنها کسی شد که از بین 10 نفر ناترسانه خود را به آب انداخت و دختر بیهوش را بیرون آورد. آدم‌ها بسیار بود. یگان تشنه در آمد. من در آمدم، لباسم بدر کردم، در آمدم درون آب. دختر ماشینش لبایش شکسته، درون آب رو آوردم. یاردمچی اسکاری آمد گفت که اگر 1-2 میلیون اگر دختر میمون گفت میمرد. بعد از حادثه 5 دکبر خبرنگاران صابر را سوالباران کردند، در تلویزیون نشان دادند ولی در هیچ جا از او نام نبردند. در تمام گزارش‌های مطبوعات روسی فقط آمده است که دختر روس را رهگذران از مرگ نجات دادند. وقتی پیش از سیانکه کردم من نام فامیل من نوشتن، پرسیدن که از کجا هستم، مثلا کجا با تولد شدگیم، چیکار میکنم، همش پرسیدن، همش گفتم من مثلا از تاجیکستان، ایم فامیل ایمیوش همون گفتم. این در تلویزیون نمیدونم برای چی نامبر نکردین. هم پروسس سیانکه رو نشان دادگین، دیگه نشان دادگی نیست. رسانه‌های روسیه را تنقید می‌کنند که همیشه در حق مهاجران بدگویی می‌کنند و درباره نیکی و عملکردهای مثبت آنها بسیار کم می‌نویسند. قرار پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ درباره اعتراف رسمی بیت المقدس باعث پایتخت دولت اسرائیل در گوشه‌های مختلف عالم عکس‌العمل‌های منفی و انتقاد را به بار آورد. اسرائیل این اقدام را قدمی شجاع و عادلانه نامید، ولی عربستان سعودی، بریتانیا و اتحادیه اروپا این تصمیم رئیس جمهور امریکا را که 6 دکبر اعلان شد محکوم کردند. فلسطینی‌ها که قسمت شرقی بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود می‌دیدند، ابراز داشتند که اقدام پرزیدنت ترامپ مذاکرات صلح با اسرائیل را به بنبست خواهد برد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری جنجال برانگیزی به چرخش درآمد که نشان می‌دهد چگونه کارمندان دادستانی در ازبکستان اجباراً خلطه‌های برنج یک کشاورز را مصادره می‌کنند. طوری در نوار دیده می‌شود نمایندگان شعبه نوتأسیس اجرای مجبوری طریق دیوار به منزل ابراهیم خالنظرов ساکن 65 ساله ولایت سرخندرو می‌درآیند و با وجود مقاومت صاحبخانه خلطه‌های برنج را به ماشین بار می‌کنند. به ادعای کارمندان دادستانی این کشاورز از دولت قرضدار بودن نتوانسته است نقشه دولتی سپردن غله را اجرا نماید. اما بعد آنکه ابراهیم خالنظرов با نشان دادن حجت‌ها قرضدار نبودنش را اثبات می‌کند، خلطه‌های برنج را به او برمیگردانند. سراجدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی این قضیه را برای ما شرح داد. در ازبکستان این گونه حادثه انقدر زیاد رخ می‌دهد که امروز مردم عادی اصلا تعجب هم نمی‌کند، چون می‌بینید همون فرمر محلی را برنج آخرینش را کشیده می‌گیرند و میگویند که گویا تقریبا 18 میلیون یعنی بیش از $2000 قرض دارد و برای همین بیروی اجرای مجبوری که در نزد پروکراتوری ازبکستان تأسیس داده شده است مای کشیده می‌گیرند ولی خود فرمر میگوید که اصلا قرض داشت، برعکس خود دولت از او قرض داشت و اثبات هم میکنند، پس از آن برگرداندند. ولی باید گویم که اصلا اجرای این بیرویی که نو تأسیس یافت طول 5 ماه آخر بیش از 6 تریلیون سوم یعنی $100 میلیون را از مردم برای
напардохтани қарзи газ, свет ва ғайраҳо аз мардум ин пулҳоро ситондааст ва ин гуна як равиши навро бояд бигӯям ки иҷодкораш худи раис ҷумҳури Узбекистон Шавкат Мирзиёев мебошад. яъне онҳо пурра ҳақ доранд ки бо ҳамин тариқ ба хонаҳои мардум ворид шаванд ва иҷборан аз онҳо бигиранд? бале, албатта бояд ордери маҳкама бояд дошта бошад дар дастшон, вале дар аксар авқот ин гуна рафторро шумо бидуни коғази суд ё пулис иҷро мекунанд. аммо бубинед то кадом ҳад ин гуна бархурд бо мардум, масалан дар омадан ба манзилҳои онҳо ба зӯрӣ кашида гирифтани дороиҳояшон боиси хашин шудани онҳо мешавад ва як нороҳативу гемхашми онҳоро бедор мекунад? медонед ин гуна ҳодисаҳо махсусан як соли ахир хеле зиёд рух медиҳад. масалан якчанд моҳ пеш як муаллим дар ҷумҳурии Қарақалпоқистон мехост худашро оташ безанад, чун бюрои иҷрои маҷбурӣ мехост хонашро аз дасташ бигиранд. яъне ин гуна ҳодисаҳо зиёд аст ва ин аксар садоҳо бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем мо, на дар зиндагии оддии мардум. яъне муҷозот нашудани онҳо боиси ин гуна амалҳо мешавад. бале. ташаккур мегӯем барои он ки фурсати худро барои мо ҷудо кардед. тафсилоти бештари ин қазия ва ҳамин гуна дигар хабару гузоришҳои муҳимро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед. низоми пардохтҳои байналмилалии виза хадамоти худро барои бонкҳои Туркманистон қатъ кард. як сабаби ин тасмим қарздории бонкҳо аз ширкати виза унвон мешавад. аз тарафи дигар ҳукумати Туркманистон худсарона барои истифодаи кортҳо маҳдудият ҷорӣ кардааст. чанд моҳи охир бо сабаби маҳдуд шудани конвертатсия ё табдили асъори хориҷӣ соҳибони кортҳои виза маҷбур шуданд ки ба хориҷ аз ҷумла ба Туркия бираванд. дар он ҷо онҳо аз банкоматҳо пули худро гирифта ба доллар иваз мекунанд. дар воқеъ мушкили табдили асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон низ ба вуҷуд омадааст. падару модароне ки фарзандонашон дар хориҷа таҳсил мекунанд наметавонанд бо пули миллӣ ба онҳо маблағ фиристанд. зарангези наврӯзшоҳ ин мавзӯъро таҳқиқ кард. абдуқодири рустам нависанда ва муҳаққиқи тоҷик ки ҳар моҳ ба писари донишҷӯяш ба Русия пул мефиристад мегӯяд ин бор дар ду бонк амонатбонк ва имон интернешнл ба ӯ гуфтаанд бояд рубли русӣ биёрад. сомониро қабул намекунанд. бубинед то 2 сол қабл масалан дар душанбе сарофиҳои зиёди буд. ҳар вақт мехости мерафти ё доллар мехариди ё рубл мехариди. алон ки масалан худи бонки миллӣ фаъолияти сарофиҳои хусусиро манъ кард ва ин сарофиҳоро ба ихтиёри бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ дод. пас ино муваззафанд ки ба мардум бифурӯшанд. хоб яъне моро дар миёни 4 дарё тахтабанд кардан ва боз мегӯянд домон тар макун. ҳоло мо дар назди яке аз марказҳои хизматрасонии бонки Эсхата қарор дорем. масъулини ин бонк ҳам дар суҳбат бо мо гуфтанд сабаби аслии худдорӣ кардан аз табодули асъор ё конвертатсия зимни интиқоли пул ба Русия набуди маблағ дар хазинаҳои бонк аст ва мардуме ҳам ки ҳоло пушти дари бонк ҷамъ омадаанд агар бархе барои қабули пул аз хориҷи кишвар омада бошанд бархе дигар интизори интиқоли маблағ ба кишварҳои дигар аз ҷумла Русия ҳастанд. тақрибан як сол пеш низоми интиқоли рубли русӣ ба Тоҷикистон тағйир кард. ҳар як рубли русиро бонкҳо ба муштариён ба сомонӣ бадал карда медоданд. ин ба асъори дигар дахл надошт. баръакси ин муштариёне ки мехостанд ба хориҷа пул фиристанд бо сомонӣ месупурданду бонк онро ба арзи хориҷӣ табдил дода интиқол медод. бархе аз муштариён бар ин боваранд ки бонкҳо ба хотири фоидаи бештар сомониро конвертатсия намекунанд. ман фикр мекунам ин ба фоидаи банкҳо аст ва банкдорон ҳам махсус барои мушоҳид карда бошанд ки аз ҳамин ҳисоб фоида бигиранд. дигар сокинонро вазъи донишҷӯён ба изтироб овардааст ва талаб доранд бонки миллии Тоҷикистон ин мушкили мардумро ҳал кунад. дар бисёр давлатҳои гӯем ки хориҷ аз кишвари мо аз ҷумла Русия гӯем ки Хитою дигар давлатҳо зиёда аз 30,000 донишҷӯ таҳсил мекунад. хоб аксарияти ва шояд кор намекунад дар онҷо мисол маблағ аз ҳамаи худи Тоҷикистон равон мекунанд. чӣ кор мекунад вақте ки гӯем ки як донишҷӯ ҷавон аст
пул наметавонад дастрас кардан. бонки миллӣ дар ин маврид ягон супориш ё дастуре надодааст. масъулини ин бонк мегӯяд баъд аз сар задани шикоятҳо аз сӯи мардум онҳо ба тафтиши ин масъала шурӯъ кардаанд. ба гуфтаи масъулини бонки миллӣ, бонкҳои дигар эҳтимолан худсарона чунин тасмим гирифтаанд. хуб мешуд ки бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон сар ин масъала чораҳои заруре меандешид то ин ки пеши роҳи чунин бигем амалҳои носолими ки банкҳо ба вуҷуд овардан гирифта мешуд. мушкили навбатии бонкҳо аниқтараш камбуди дарёфти пули русӣ ва манъ шудани конвертатсия ё табдили асъор зимни интиқоли пул дар ҳолест ки тибқи омори расмӣ беш аз 20 000 донишҷӯи тоҷик ҳоло дар донишгоҳҳои мухталифи русия таҳсил мекунанд ва интиқоли пул аз тоҷикистон ба русия ҳам маъмулан маҳз барои ин қишр сурат мегирад. як ҳомии ҳуқуқи тоҷик пешниҳод кардааст ки рӯзи 8 декабр барои мардум ройгон хизмати ҳуқуқӣ анҷом дода шавад. абдуқаюм юсупов ин пешниҳодро дар остонаи рӯзи ҷаҳонии ҳуқуқи башар дар миён гузоштааст. бархе аз ҳамкасбони ин вакили дифоъ аллакай даъвати абдуқаюм юсуповро пазируфтанд. мирзонаби холиқзод дар ин бора бо ин адвокати шинохта суҳбат дошт. аз ҳамкасбонам адвокатҳо ва он нафароне ки дар ҷодаи ҳифзи ҳуқуқи инсон фаъолият мекунанд рӯзи 9 декабр ба арафаи рӯзи ҳифзи ҳуқуқи инсон як рӯзи ёрии ҳуқуқи бепул дар саросари ҷумҳурӣ эълон карда шавад ва ба ҳар муроҷиаткунандае ки бо дилхоҳ муроҷиатшон мушкилотшон муроҷиат мекунанд ёрии ҳуқуқи бепул расонда шавад. бибинед як масъалаи дигар ин сарфу харҷе ки дар ин рӯз чӣ гуна барои амалӣ кардани иқдом сурат мегирад, аз куҷо масалан шумо пайдо мекунед, манобеъ ин чизо чӣ гуна ба даст меояд? албатта ҳар як иқдоме ки ҳаст он бояд як сарфу хароҷот пешбинӣ карда бошад, вале бадбахтона не хушбахтона ки ин иқдоми ман ягон харҷу хароҷотро талаб намекунад, чун ҳар як ҳуқуқшунос, ҳар як адвокат барои худаш як ҷои кори муайян дорад ки бе ин иқдом ҳам ӯ ҳар рӯз ба кор меояд. ҳар рӯз аз 1 то 10 нафар ва зиёда аз он мумкин аст ба назди ҳар яки мо корафтодагон бо ин ё он корашон муроҷиат мекунанд ва мо ба қисмати зиёди онҳо як маслиҳати бепул, як кӯмаки бепули ҳуқуқӣ мерасонем. на ҳамаи парвандаҳо пулакианду пардохтшавандаанд ва барои ин ягон хароҷоти зиёдатие ки мо дар фаъолияти ҳаррӯзамон дорем талаб намекунад. дар ин қисмати барнома барои шумо дар бораи филми наве мегӯем ки дар душанбе ба намоиш даромад. ин филм ҳодисаи рабуда шудани як кӯдаки 7 сола дар пойтахти тоҷикистонро ба тасвир кашидааст. сарвинози рӯҳулло маълумот медиҳад. дуздии пурсарусадои як кӯдак дар душанбе дар як филми кӯтоҳ рӯйнавор омад. филми такси эҷоди коргардони ҷавон Файзуллои Файз аст ки шоми 4 декабр дар толори синамои Зебунисо муаррифӣ шуд. рости гап идея барои ма чӣ буд? Идея ки масалан ма фикр мекардам ки метавона як филми хушсохт шавад. ҳамеша дохили як такси ва чанд занги телефонӣ. мо ба ҷуз такси ҳеҷ навори дигар аз масалан саҳнаҳои дигар аз берун надорем. чанд занги ҳам ки мешавад фақат телефонӣ суҳбат аст. ва 27 дақиқа филм дохили як такси аст. ин рости сохтиш барои ман зиёд хушум омад ва мавзӯи дохилӣ хушум омад ки мавзӯи дохилӣ да даст бизанем. нақши асосиро дар филм Абдукарим Машрабов иҷро кардааст. ӯ ронандааст ки мисли садҳо падарони хонавода барои дарёфти маблағ кор мекунад. филми кӯтоҳи таксӣ дар 7 рӯз наворбардорӣ шуда, офарандагонаш умед доранд дар ҷашнвораҳои байналмилалии синамо бо он роҳ ёбанд. мунаққидони синамо аллакай як бурди ин филмро номбар карданд. коргардон онро аз рӯи як ҳодисаи воқеӣ таҳия кардааст. ба назари онҳо ҳар филме ки аз мушкили ҷомеа қисса мекунад ба дили бинанда роҳ меёбад. Файзуллои Файз муддати 5 сол мешавад ки дар риштаи филмофарӣ фаъолият дорад. ӯ то имрӯз 4 филм 8 март дар ҳеҷ макон, бенафас, таърихи мустанади Тоҷикистонро рӯйнавор овардааст.
барои имрӯз барномаро анҷом медиҳем, аммо фардо шуморо бо хабару гузоришҳои нав интизорем. То он вақт метавонед таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз сомонаи мо www.ozodi.org бихонед ва ё гузоришҳои видеоиро дар озоди видео ютуб тамошо кунед. сипос барои бо мо будан ва худо нигаҳдор.